دەم باش تەماشەوانین هێژا بە خەلەکە کرد بن ناونیشانە پند واتە ئەف خەلەکاسی و چارایە ئەس ژێ پرتوکێت خوێنم پرتوکا پندên کوردی من دانە سەر هەف 3400 پند تê 17 sala de û sala 2014 li Batmanê li Bakurê Kurdistanê min çap kir ez ê çend penda bixwînim û li şîrovekirinek sivik bi hêvî min got bi dilê we be Kurd dibêjin çavêl deriya xwelî li seriya çavêl deriya xwelî li seriya demek êk çavî wî derî be ne tenê zikî wî birçî na ne zik birçî çavî wî birçî timî çavî wî tiştê xelkê ne ev dibe xwelî xwelî li ser be xwelî yani xwelî axi bixwe xwelî li ser be yan tiştek ji viya çênabe wê timî çavî wî li xelkê be timî ew têrxwariniyê nabîne ji ber got têrxwarinî ne a zik e a çav e çaveyekî tije be wê çavî wî ne li deriyê xelkê be timî çavê te li destê xelkê be li deriyê xelkê be tu ti mala ava nake û tê tu welata jî ava nake ya din Kurd dibêjin çavê şelliqî çêtir e ji ê kwîr yan kor çavê şelliqî çêtir e ji ê kor şelqandin bi xwe wek nexweşiyekê çav de çav de wilo çav şelliqê wek dibêje nêm digire av digire tiştî wilo digire lê dibîne dibîne çêtir e ji wî çavê kor demek em ê bêjin yek bi nikekî be çêtir bi got bênik be ne yan em bêjin yek nîv dewleta wî hebe çêtir got bê tiştek be bin destê xelkê be yani hema tiştek wî hebe roniyek wî hebe xwelê bigire tiştekî wilo fermî ew jî tiştekî baş çêtir got bê dewlet bi biçarekê mere kar veya bîn li ser gelek tiştan ya din Kurd dibêje çê kiro bi xwe kiro xerab kiro bi xwe kiro ê baş dikib xwe dik û ê xerab jî dikib xwe vîdeo me çîroka wê jî daxistî zê gilkî bi Kurtayî ji werbêjim got zilamek olperist yani Sofî melleyê bêçî çi olî bû em nizanin şikeftekê nêzîkî gundê timî olperistiya xwe dikir û dihat gund diber tenûrekê çû û ev gotin digot çê kiro bi xwe kiro xerab kiro bi xwe kiro dibê her carê jinek ji wan jinên ser tenûrê nanek germ didanê wî jî dibir şikefta xwe him olperistiya xwe dikir û ew nan dixwar li ser vî hawî jiyana xwe derbas dikir û ev pendigot dibê pîyekek hebû yan jinek hebû sikreş bû tîndar bû gotî ka bise ez ê bêjim bê kav ya bê rast e eveya wî ya nerast e ez ê binare bê çiloyê bi serî wî dibi teqe dibê çûyî nan çêkirî jehar kirî jehar avêtî nan û dayî wî ev jî biriyê û çûyê şikefta xwe dibê êvarî gazî gund ket gundî hemû çûn cem şikefta vî olperestî dîtine gixortek li erdê termî wî li erdeyê çi heyî çi tineyê dibê ev pîrek ev jin jî giha ser dibê gava giberê bigê ser got ew ê olperest zilam êrî spî got dibêje wallah yani ez di gun re çûm canikekê nanek dame min jî ev nan hîn germ bû midî ev xort ji cîkî dûr hatiye bê ji leşkeriyê hatî cengê hatî şe hatiye min gotî birçîye got gotî lawkê min ji te vî nanî bû nan xwarî û miriye got ev jin giya ser ev jinka xwe diya nan cihar got ja porê xwe girt got porê xwe ve çiran lawê wê derket kurê wê derket gotî ja wê dûbare kirî gotî çê kiro bi xwe kiro xerab kiro bi xwe kiro ez dibêm ev çîrok tenê bes û ne gereke ez bêtir şîrove bikim ya din ana bi xwe camerkî ji we luqman bû got çê di me di nagerin û xerab dev ji me nagerin ev li ser kesê bê şens dibêje bi tê gotin çê diwan nager yani zilamê yan jinên çê nabin dostê wan hevalê wan û ê xerab jî ê nebaş ê navî nav millet de nebaş e ew jî dûrî wan narin dev ji wan nagerin yani timî êşê û işkencê bi ser wan tînin divî hawî ji bo vê yekê Kurd dibêjin çê di me nagerin û xerab dev ji me nagerin ev jî heye ya din Kurd dibêjin çêlkê mara bêjar nabe çêlkê mara bêjar nabe ev ya ez ê bêjim ji Kustend ji yek ji xalanê bavê me li Qoserê bavê me zindanê de bû sala 1905 û niha ji bo ew beyanatê li bela kirin ji bo nasname li Kurda vegerin
حکوومەتا سووری وا کردبوو رابۆ گاواک هات ئەمژی ئەم پەیوین ئەز و برانێ خۆمەگو حکوومەت ڕێجیم ئەف قاسێ ولۆ نەباشش کوردارە وێ تشتێ نەباش دکت چ هەبوو مەگوت ئەوژی ترسن باێمەیەکی بتەنێ بوو ئەم زارۆکیوی هەموو گۆچێلکێ مارا بێژار نابێ ینی گۆ هونجی وەک باێ خوێنە وی هاوی ینی گۆ هوند کەسی وەتنێ هون لەڤر ولۆ حەبسا کەون زندانا کەون ینی کاوێ ئەفژی حەبکی زۆر بوو ساڵە 1950 باێ کردر 1950 باێم هات کردن ئەڤەیە گوت ئەمکارن vەیە بێژن ینی ئێجا ئەو ئاها ئەڤەیە دەبێ چێلکێ مارا بێژار نامینن ئەو بەخوال سەر تشتێ نەباش تێگوتن ئەف تشتێ مگۆ باشێ یەک دۆزا ملەتێ خۆ بکە دۆزا مافێ خۆ بکە تشتێکی گەلێکی باشێ لێ کارم بێژن دەبێژە باوێک یان دێک تشتێک دواندن نەباش هەبێ و کوڕێوانیان کە چاوانژی وەکوان بت کارڤەیەژی جوان بێژە چێلکێ مارا بێژار نابێ ینی پەسن و سیفاتێ باوێ خۆ دایکێ خۆ هلتینن یادن کورد بێژن چیا چقاسی بلند بە ڕێوێ پێکەوە چیا چقاسی بلند بە ڕێ وێ پێکەوە تشتێک نامینە و دوێک ڕێ پێکەوە ینی ئەم بێژن حکوومەتێ دیکتاتۆر ڕۆک بێ وێ ڕێ پێکەوە ڕیاکەتنێ وێ پێکەوە ئاستەنگیە گۆتت کەوێ ڕۆژە کوێبێ وێ خودێ ڕاتەڤەکە و ڤیناتە بە ئیراداتە تێڕیا خۆڤەکە و تێبکێ تشتێ تتخوازە ینی گاوات بێ چیا چقاسی بلند بە ڕێوێ پێکەوە دێمەک چقاسی تشت تەنگایی هەبە ئاستەنگی هەبە ڕۆژەکەی بێ وێ ڤەبە وێ فەرەجانی وێ ڤەبە وێ چێ ببێ یادن کورد بێژن چاو ترسۆنەکن دەست مێرخاسن چاو ترسۆنەکن دەست مێرخاسن چاو گاواک تشکی نەڕێ کار بێ یان جەنگەکێ دەبێت دژمن بنەڕێ بچاوێ خۆ تێبنەر ئەو کارتەهی نەکری زەحمەتە لێ گەوات دەستێ خۆباێژێ وێ کارشتە بەترس بەرێژ کووردا گوتی بەرا کارشتە بەترس نەتش کار بترس گەواتە دەستێ خۆباێژ تێناز بکەن نەولۆ زەحمەت و گران بوو وە گۆچاوێتە ددیت دەوێت تشتاتە دەست بکە تا تناز بکە بێ چاوای و زەحمەت بوو ناوێ چاوایی یادن و یا داوی بخۆ کورد بێژێ چرا بەر گۆرایە و زرنا بەر گەڕایە چرا بەر گۆرایە و زرنا بەر گەڕایە چرا بەر گۆرا چ هوداوێ هەیە هودە سوودە فێدە تشتێکتنە تفێدە تنژێر و زرنا بەر گەڕاژی تشخواسی زرنێخ دەنگ نارکەڕا ئەف کار بێتر بێژێ لەسەر ملەتێن نەهشیاریان کەسێ نەهشیار کەسێ ڕاکەتی مەژێوان ڕاکەتی ها نە ئەو ڕاکەتینە مەژێوان ڕاکەتی تو چقواز بخوازوان شیار بک شیار نابن لە پێش ناڕن ئەون وەکۆ ئێگۆ چرێکێ ژوان ڕڤێخە گۆرێ نابینە یان کەڕێ دەنگ ناڕێیە یان ئەو کەسێ جراوی نەخۆش کۆتە چقواسی شیرەتێ لێ بکە شیرەتاتە ناکەف گوهی ویژی تا بۆ بکێ مەژیوی ناخە گوێخوا تێبێژە چرا لەبەر گۆرایە و زرنا لەبەر گەڕای و جارنات بێن زرنا لەبەر گایش ڤی هاویژی تێگوتن ئەف بوو بخە خەرەکامە ژ ئیرۆڕە سپاس شوەڕە سەر گۆداکردناوە ڕاخەلەکەکدن هون هەموو بمینن تخۆشیێدە سپاس ژوەرە